Ma'am, ngarang video di makata thabo na lansing may lina bai tare update tawsira ke mal kai na kanda after koi US na Iran strike tawra matung Iran na mu kai dawi Qatar na sing balebak sing lay moi gi US ki air base kano sing si thugai gani strike tawni haina daw thoki ba do Houre hai tare Haikhre di matung ina Iran na Qatar da leba koi US ki military base oine lay ba Qatar da lay ba harim from si da kapsele masigi matung amuk Qatar response amuk pire Qatar na amuk attack back hai tare mai tawra kadra or high strikes any minute dum tawra adra haidi Qatar namu kut halakadra haibagi wari doni ko se sida hai se Dr. Mazed Al Ansari haibasi Qatar ki prime minister ki advisor on laibane maize the state of Qatar strongly condemns the attack that targeted Al Udeid air base by the Iranian Revolutionary Guard. We consider this a flagrant violation of the sovereignty of the state of Qatar, its airspace, international law, and the United Nations Charter. We affirm that Qatar reserves the right to respond directly in a manner equivalent with the nature and scale of this brazen aggression. Masigi tawreba magi yam aggressive oiba magi attack si masida haiba Irani attack si da respond tawbagi chap chaba right adu Qatar da Leire haibagi information duni haiba magi advisor Dr. Mazed Al Ansari na phungdo reise ko sum magi Leire tension adi Middle East haitare masel Leire tension Leire tension magi Iran si yam expect tawre haitare yam high oire aduna haiba Qatar government hai se haiba huzki US military base si da Iran attack tawrapasi highly condemned tawise ne adubu kapsaleba missile US ki military base Iran na kapsaleba missile du hi manungda haiba Qatar gi air defense nadi oi missile amadi intercept tawe hai thugai ki hai tare adubu Iran nadi mu kari hai sisterly oina laiminari ba neighbor Qatar sida moina attack tawriba si Qatar bu threaten tawba nate moi gi just strike back tawbani US na tawropagi matung ina aiba Iran na mu strike back tawbani haidi Qatar da laiba US military base sida target tawbani civilian ta so oi adagi Qatar da atamna target tawba nate haina Iran adi phungdoi hai tare adagi mu Iran na phaja reply ma supi America da ko no compromise on territorial integrity hai moi territorial level integrity the so lakpa ka halakpa khodimak compromise toroi adum chengna gani haibane lanchi sum yamna kano khale hai tare tension sum wang khanar pai tare Iran na kapsal se puna 6 missiles ni Qatar da level US hai military base sida Al Udeid sida ko adubu Iran na di mu kare hai Qatar da hojiki level US military base sida moina target tor strike tawbus tawdringi mamang sida moi warning amadi pi gare kapsaliba missile taruk tu manungda Al Udeid lariba koigi US ki military base si da Qatar gi sako masida 6 missiles ki manungda ahum di direct hit tawe adagi yam kang na mu kari hare si Qatar da sina banate moina di Haikhre manamo Iran no haire se kaino US tani da kang haire se ko US no nan tawri se kano gi Iran gi 3 sites of nuclear facilities program dai ba mafam ahum da thadagi ba bomb gi magi adu thadagi bomb gi magi power equivalent to sap manaba attack ni strike ni mana tawri se Iran haire sidai je we use same number of bombs as US in nuclear facility attacks tawu matam da sinakiba number of bombs to ni masine se sine sumaini lay US na hauruban tawrubaduna Iran na mu kaidawi magi US kamai na ba sing mapam pam sing da mu tawropa matam da Qatar sumu senare loin sum mari relation sum newa am sum sandoropda isegi ni ko lakadori se thaukiba world war sing sumaina connection amam lerikpadagi chawthokiba ngakani adubu chawthoktabsu oisenu losenaki basu oisenu but tawri buji husgi potadi tension se asugi matik wangkhale sim thamjage